Ka FKJGP Arodonga Area Unit ha kalai potering ujelio kalalait banyak kendo yau executive engineer ke PWD Road Longstone Division halor ke jingsneu palat ke sulok nariang do saat hiabari bat ha kani ke jingnya kendo u executive engineer ula batai ba umla show ban repair nama ladep khot tendar namar balabai tingkam da ke NEC bat katarik ke bakhat do ban thep kalong nyau tarik mentau benai bat on play ke tendar ha khandai tarik mentau benai kumta ka seng ke bo jingkerpat hakmat ke sarkar MDA hapo ke jingelam jong ukonat sangma ba unchim khia ya kane ka surok namar kane ka surok kapenya so ya ki atli ki jaka kata ka meglaya bat asam bat ru lada kan bha koloi kan pinsuk ya kinong let nongwan ki besong kali na kane ka surok tas ngi kum ka seng FPGCP Arodonga unit ngilawang sene ka PWD office ban kendo ya ka I juga West Kasios naga menta kane ka surok Masun Road sa Atiabri te Kajingwan jungi sini kalau enggak keniga sorok la sanction slam hendrai nakliang jungi pekba kim padyo jingtip lapoi sai la long kumno keniga sorok de nakliang jungi pekba setiga thain Motion Road thain Arodonga si kaud ban tip ko ban tip hi lapoi sai la long kumno keniga sorok de nakliang jungi ka sing PGCP Arodonga unit tas ngi wan seniga PWD pan kendo ya executive engineering te hadin bang yo kendo ni layo pensai naga engineer ba kaniga surok Masun Road sa Atiabri light tendar ba kaniga tendar unsa kut new trek bat unsa fleet knai trek ni kum gaseng ni skutanap ba yo jingsai naga engineer badon burum jungi ndai khnai tarek hi yo plate ya ka tandar hadin nang ta sa penbaik ya ki kam kat kum ga jing yatu engineer tenga kerpat ru ya ka sarkar Meghalaya baka penbaik PWD minister Badan Burum jungi Presiden song ban penstat lane pan pen kloino jaganika surok jungi sa Masun Road sa Atiabri te ni ai kublairo yaki nutri sarkar ba sale ya ba tunkam lane ni keman kumgi nungsong sinong jungi stiket thain Masun Road Arodonga ban yuino gi surok bayo taka lengti bapa